thir tu le ngai thla tu te thotan ni chibai le vek ule karliam ta lama soita ngin kar top lama karonda thei talawa conference te kan man ta ka wangin kan da theilawa tung kar chung chu boinom lovin thatakin kan da chhole thei tura te po han ngai ta illa tun tuma chung kar top in khe result te tin football thuleng te po thlira ngai thla hona in nei donang o tun rum chu soita ngin abul tran nan Saudi Pro League lam atangin bultran tadai maila nizana inkhela Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lamin point hum an lot chuaka an kingpui an mikhwal alpha te chu goal thum goal khatin an ne he inkhela hem Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr lam hian inkhelan thunun ne khop maya inkhel chung jong hem goal shot po tum som bakwa an nei nge golero kan humai lova farsa fun top marset minute somli pakhat na ero goal kan muta alfate defender sadane chun anlama atilut pala Al Nassr lamin sikhat fain ma an shoi second half goal kan humai lova ma se Al Nassr lamin athazok an ni zialan tirin minute somnga pasari na Mohamed Simakan chon an goal ni na aron khung leya Al Nassr lam hian game an thunun le mase alfate beisaina tinung ve turin minute samsari pani na marat bata chonin an sipur su then na goal aron khunga game bawro po atang zoi angreng le mase Al Nassr lamin athazok an nizia an lan tira minute samriat pasari na Portuguese forward Cristiano Ronaldo chuan Sadio Mane siamsak atangin an goal thumna aron khunga goal thum goal khatama an shroina anichi ambok hemi no yang Cristiano Ronaldo yang goal dang akhung bel leya ma se video assistant referee endikani nuwa pomsak an ni talo thung tihian Mohamed Semakan le Cristiano Ronaldo baka on goal pakhat mangin Al Nassr lam hian goal thum goal khatin ne nan changa point thum hlutak an lo chuak tihian Cristiano Ronaldo hian football a zin konga goal zakwa somni te meu mai akhung tlingta Saudi Pro League a game khel nong pariata man of the match tumsari thlan ani bok Ronaldo hi kumsomli atling mai todon tika 100 taila a level han thlir Saudi Pro League hitso ala niam deu kan ti thayam Europe lama lu chhotaila English Premier League car top in khel munam taka teibula ma shroimek to Liverpool team in all sam takin ne nan changa an khingpui an mikhol Ipswich Town chu goalie goal khatin an ne he inkhela hian inkhel pumpui thlira po Liverpool an chung nung zoka point thum hlo chu phu jok an chaktila kan sei sual tam lovin arinom he inkhela hian atira train Liverpool an chung nung hala goal po an khung ma le minute som pakhat naleka konate siamsak atangin Dominic Soboslai chon ma an shroina goal aron khunga minute som thum panga na gakpo siamsak atangin Mohamed Salah chon an goal ni na akhung zui le Ipswich Town hian ti thei an nei lo ani bera first half un top marset minute somli palina Liverpool team tan hian kodi gakpo chuan sithum fai ma an shroina goal akhunga first half chu an trin second half a goal kan mubel mai lava minute somruk panga na ero goal dang kan mubel le Trent Alexander-Arnold ta siamsak atangin kodigak po chung goal aron khung leya he inkhela a goal ni na ani chi bok hemi nu hian goal dang kan mubel mai lava amai ro chu Ipswich Town team tan anmol phaudala minute som kwana NC so siamsak atang grave soning goal aron khunga goal dang lubel zui talavin Liverpool mol nei tu hian goalie goal khatin ne na anchang tihian table tharbera Liverpool he kelsom ni pahnia point somnga pathum nen achung bera anom chun zom zela Ipswich Town lam ero point som paruk nen som pakwana anom ve zel boka tlathut theidin mona anding zui zel Liverpool team table ma shoi to mek to Arsenal lam point thum an hlo chuak rama an kingpui mol nei to Wolverhampton chu sikhat fain an ne he inkhela hian Wolverhampton lam hian goal shot tum kwa an neya Arsenal lam po hian goal shot tum kwa bok an neya Arsenal lam hian red card an mu malutuk an tuar teu khop maya an goalkeeper David Raya chun fak aphu le he inkhela hian atira tangin
team panite in khel boruak atang khop maya hun thapo kan munuala first half a goal kan mulava amai ro chu red card kan muthung minute somli pathumna Luis Kelly chu Duarte laka a fola hemi chungchang hen soizui atitam khop maya referee thutluk na diglo asiam ti pol po an tam hle amai ro chu referee a thutluk na aso son lava Luis Kelly hi red card mang no chwa anni second half a Wolverhampton lam hian hei hi man tangkai ngei tumin hun tha anin siam no la amai ro chu David Raya an paltlang zau me ulo an van doina tibel cha turin minute som sarina Joe Gomez son red card a choi ve hlau maya second yellow card muin no chwa anni hei hi Arsenal lamin an mang tangkai ta thunga Joe Gomez an red card a mu tangrei lote minute som sari palina Ricardo Calafiori chun goal moi tak mai aron khunga Arsenal team hian hemi hi an hum tlon theita David Raya point save thatak mai anele nge goal dang kan mobel zui talava Arsenal lam hian point hum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera Arsenal hi khelsom ni pathuma point somli pasari nen pahni na anom zui zela Wolverhampton lam ero table a point som paruk ne som pariat na anom zui ve zela tlathut theidin huna anding zui ta zel English Premier League club lian pahni Manchester City le Chelsea te in matchona Manchester City avan nei zoka an tanga goal thum goal khatin an mikhwal Chelsea team hi an lo ne he in khela hian City lam hian goal shot tum som panga an nei ya Chelsea lam hian goal shot tum som an nei ve thung in khel pumpui thera atir lama Chelsea chathadeu zok ma se hun top lam thlenga hante ero chon City lam an chung nung zok he in khela hin goal kan hmuma khop maya in khel an tran chau tin minute thum naleka Chelsea team ta Nicholas Jackson a siam sak atangin noni madueke chuanin ma an hruina goal aron khonga City team an tal boy le ngei don ni te point angai theya he goal a luna hian an senglu thar Kusanov chu ache sol zau maya mitam takin an troll zui ngal ani kha amai ro chu anulama ain khelero a chelem love in khel borok tang tak mai kan hmuah hian first half a goal dang alu bel don lo emo kan ti mana ma se minute somli panina Matthews ne sa siam sak atangin City team tan Jasko Vardiol chon an sipur su na goal aron khunga defender goal khung thei tia soi zui a hlo hle first half a goal dang alu bel zui talava second half a po goal kan humai lova minute samruk pariat nai ro goal kan muta City goalkeeper Robert Sanchez ache sual hlau maya hemi hi nang chingin Erling Haaland chuan an goalkeeper Ederson a siam sak atangin goal ni goal khatama an hruina goal aron khunga City team an phur hle Chelsea lamero an down thung ma se Chelsea team lam hian nu fual tum bik lavin an nor zuya an nor luatero tuarin minute somriat pasarina Erling Haaland a siam sak atangin English forward tun hnaya che tha mai Phil Foden chun an goal thumna aron khung lea Chelsea team tan ti thai aum talo ani ber maya goal thum goal khatin mol nei tu City lam hian ne na an changa point thum an lo chuak zui bok ti hian ne na chang team City hi khelsom ni pathuma point somli pakhat nen Newcastle United chu le pelin palina anin suan chawa Chelsea lam ero khelsom ni pathuma point somli nen parukna an chuk thlathung in khel danga be seilo result kan mutathunga Nottingham Forest tun hnaya che tha mai ne tu tong lova kal tlong rei mai kan ti team kha an che sual chiang khop maya anni ang boka season kalme ka che tha mai Bournemouth mol nei tu team chan singa fai ngotin an lo sop he in khela hin mol nei tu Bournemouth team tan quarter chon hat-trick asiama Justin Kluivert le Anton Semenyo ten goal khat ve an khung boka be seilo zok Bournemouth lam hian in singa fai hian Nottingham Forest si an ne ti hian ne na chang team Bournemouth hi kelsom ni pathuma point somli nen pasarina anin suan chawa avan doi zok tang Forest lam ero kelsom ni pathuma point somli pali nen pathumna anom zui ve zel thung pathian ni zan lama in khel ngai ven hlo bera Manchester United lam point thum an hlo chuaka
an king pui mol nei tu inel la kalme ka che chelem lo tak Fulham team chu sikhat fa in an ne Fulham Stadium Craven Cottage Chilen lu ahar satna anti thin kha ania he in khela po hen United team hi an tal boile teu khop maya in khel chung zong hen goal shot tum li chau an neya target a shot tum khat nei thungin goal an nei chun hi ani nge mol nei tu team lam po hen goal shot tum ko bak an nei lova target a shot tum thum an nei ve thunga in khel bo rok po tang viau hin ball position po a in tuk tlang hle a mai ro chu goal shot atam lova Mizo pa mita tang chon real rem lutuk lo te po ani thein arinom nge he in khela golom chun he minute som sari pariat na United defender Lisandro Martinez a goal khung ania he min no hen United hian hun pek bela goal te po khung vele ma se he hero video assistant referee in dikani no pom sak an nilova United in Lisandro Martinez a goal khung mang hian ne na an chang zui ta thong ani tihian table tharbera United team he khel somni pathuma point somni pakwanen som pani na anin suan chau vele ta Fulham lam ero khel somni pathuma point somthum pathum nen somna anom zel thong in khel dang te han khai khom thuak taila Newcastle United in an king pui mol nei tu Southampton chu Alexander Isaka goal ni khung le Sandro Tonali goal khat khung mangin goal thum goal khatin an lo neya Leicester City lampoin an king pui mol nei tu Tottenham Hotspur lam chu goal ni goal khata lo barak hai ve bokin he in khela hian Leicester City team tan Jamie Vardy le El Khanosten goal an khung anni ho ba ka hian Brentford lam chon an king pui mol nei tu Crystal Palace chu Brain Mbeumo le Sheitate goal khung mangin goal ni goal khatin an neya Aston Villa le West Ham United te goal khat ve in pe in anin ne tok ve bok English Premier League lam kalsan ta ila Spanish La Liga lama lut vele taila he inalna hian in rin ni zan lama in khela Real Madrid in point hum an lo chuaka an king pui mol nei to Real Valladolid chu Sithum fa in har salutuk lovin an ne he in khela hian in Kylian Mbappe chun minute somthum minute somnga pasari na le minute somkwana te goal khungin hat-trick asiama a team hi point hum a lo chua pui ti hian Real Madrid team hi khel somni pahata point somni pakwanen a chung bera anom chun zom sel ani champion tum team Barcelona lam point hum an lo chuaka an king pui an mikhwal Valencia chu goal sari goal khat ngotin an lo ne he in khela hen Valencia team tan Hugo Duro chun goal khat a khunga Barcelona lama hian Fermin Lopez chun goal ni khungin Frankie de Jong Ferran Torres Rafinha le Robert Lewandowski ten goal khat theu an khunga Valencia player Terega chun an lama goal khat atilut pal bok tian Barcelona team hen point home an lo chuaka inel la sang an game khel no somthum pahnia goal za pakhat an khung tling ta der an ni tian table thar bera Barcelona po hi khel somni pakhata point somli pahni nen pathum na anom zui ve sel bok Italian Serie lama lut vele taila table ma shoi mek tu Napoli lamin point hum an lo chuaka an king pui an mikhwal Juventus so goal ni goal khatin an ne he in khela hian minute somli pathum na Juventus team tan an senglu thar kolomwani chon ma an shroina goal aron khunga umwani goal khung hi an chakpui mai te point arinom man ma se second half a Napoli team tan an guisale Romelu Lukaku ten goal hi an chang leta goal ni goal khata ne na changin point hum an lo chuak tihian table thar bera Napoli hi kelsom ni pahnia point somnga pathum nen achung bera anom chun zom sela Juventus lam ero point somthum pasari nen pangana anom zui sela an champion arinom tolo hle he inelna champion lai table pahni na Inter Milan point hum an lo chuaka an king puimol nei to list chu silifain an ne he in khela hen Inter Milan team tan Fratesi Lautaro Martinez Denzel Dumfries le Mediterranean ten goal khat theu an khunga point hum an lo chuak tihian Inter Milan hi khelsom ni pahata point somnga nen pahni na an zui zela mashroi tu Napoli chu point humin an phak lova khel khatin an khel tlem bok
Mizo mi pui te poina kan tran mai AC Milan po an chaka an khing pui an mi khwal parma chu goal thum goal nin an ne hein khela hin Milan team tang Christian Pulisic Tanzania Rainers le Samuel Chukwueze ten goal khat theu an khunga point thum an lo chuak ti hian AC Milan hi point som thum pali nen pasarina anom zui zela an chunga umte a in khel khatin an khel tlem bok German Bundesliga lama lu chho vele taila karto Bundesliga in khela teibula ma hroi mek tu Bayern Munich in point thum an lo chuaka an king pui mol nei tu Freiburg chu goal ni goal khatin an ne hein khela hianin Bayern Munich team tan Hurricane le Kim Min-jae ten goal khat ve an khunga Freiburg team tan Matthias Ginter chun goal khat a khung ve bok ti hian Bayern Munich in point thum an lo chuat ta ka wang hian Kelsom pakwa point somli pariat nen achung bera anom chun zom zela an noyam Leverkusen team le RB Leipzig te goal ni ve in peya anin ne to ka wangin Leverkusen nena anin thlau na hi point ruklai ani zuita anni French League 1 nama lut vele taila kartop in khela he in la tei bula ma shroi tu Paris Saint-Germain an chak zolava an king pui an mi khor rem nen goal khat ve in pein anin ne tok he in khela in Paris Saint-Germain tan Osman Dembele chon minute somni pasarina ma an shroina goal a khunga ma se rem team tang Keito Nakamura chon an sipur minute somnga parukna aron suta goal dang lubel zui talavin team panite anin ne tok zui bok ti hian table thar bera Paris Saint-Germain hi achung bera anom chun zom zela an ma ni Umberto Marcel an lo che sual ve zel bok nen table hian point som la hin fal takin ma an shroi zuita anni Paris Saint-Germain hi chu an Liga hi chon han che sual ve deuh ma se han king park hi anom meulo ani bere Inkeriza lamkal santaila football Thu Leng lama lut vele donang o Barcelona team tana inlan mek Rafinha Neymar chungchang a soidan atanghian bul tran don ta illa Rafinha Neymar chungchang a soidan hi kan pomzong ani angem le Rafinha chuan footballer lo piang to zinga hen generation sang amiro puibik anom thina tun ma po khan ram sang te hian anram tana miro pui chu an nei thin anni tun thleng po hian chung chu an la zela Argentina ram hi han enta illa Lionel Messi hi pa ang mahin an ena Portugal ram hian Cristiano Ronaldo hilal ang mahin an en bok anin khelte hero pui takin an lo lom thina anni tan po hian thil nuam tak ani thin ngei karing bok Neymar ero an ram hianin ani ang tak hian an fak ve tok lava an lo bu khum thin te pe hi chu thil poi tak anni Neymar ra thil ti sualian ber chu Brazil rama alo piang hi ani tin Rafinha chuan asai football pandit na thok mek football a zin konga Crystal Palace tante Birmingham City tante loin lanto Clinton Morrison chuan tun hnaya khan Ernest Lota chungchanga angai dan asaya Clinton chuan Ernest Lothian a hna hi thatak le ro pui takin a thokin ka hria Liverpool team in Jurgen Klopp an chotir khan mitam tak chuan Liverpool team an la chetura an ngai man ni hin kalo hria a mai ro chu Ernest Lothian naro pui tak a thok anni tun din hmuna Liverpool team hi tun ma kan lo mu ngai lo Europa club thaber an ni to ni in ka hria a chumia tana naro pui tak thok tu chu Ernest Lothi ani ti hin Clinton Morrison chuan asoi Liverpool team tana inlan mek chuak mai turanga soi thom leng na sa mai Luis Diaz point to thar aron neya media ten ankom na Luis Diaz chuan tun din hmuna Karel ruput mang hi adik chho zela season ro pui tak man tumin thei top ka chho zela ka ti chho mek ni in ka shebok season tharlo tur te hi ka soilok theilova tun din hmuna classic transfer kongka in hong me ka chuak turanga min soi ero thudik tok lo ani hia mimal thil takin han soi tai la ka thil tumber chu Liverpool team tun season na hlotlin na tam tak chan pui ani hia tuna ka kheldan aya ro pui jok hen inlan zel ka tumbok ani ka confidence thatak ka hlo thin te po ka mu chho zela Liverpool team tan hen goal tam tak khung ka tum ti in asai zui bok Liverpool team tana loin lan to karagar point thu thar aron nei vele ta Chelsea team transfer chungchanga angai dan aron soi Jamie Carragher chun Chelsea team in tun hnaya
Manchester United atangin Alejandro Garnacho le Juventus midfielder Douglas Luiz te senglu antum ni hin kalosia a club dang te tan anni hi enton tlak lo tak anni pialama diktakin han suita se City mai ni lovin Chelsea po hi financial thila hianin thilbo pel chu an nei ngei karinga tuna senglu antumang chi te po man tau tak anni le dona an senglu tani nga chun anni hi chui zui ngei tur anni tin karagar chun asoi Arsenal team tana loin lan to thin Emmanuel Adebayor point tun naya khan Arsene Wenger le Jose Mourinho te chungchanga angai dan an zona chu aron soya Emmanuel Adebayor chuan anni pani hi coach ro pui takle pathatak anni ya amai ro chu kante hian Jose Mourinho kha paro pui jok ni chuan kasia achan ber chu han seidon taila Arsenal team a kom la ya Wenger nen kaning kai shoi lai khanin field chunga ti sol kanei poin ani chuan min hau ngai lawa kati solte zoldo takin in khela zo nu fe a min hril thin ani amai ro chu hetiang hi Jose Mourinho noya ro aum velawa field chungai luwa titura ti che itilo emo ti sole nei zawani chunin a hau ngal tuar che anga I that tok lo na lai le in siam that ngai na lai te chu a hril ngal zung don che ani hemi hi Jose Mourinho ka du jok chan chu ani ya kanin khela anin min kai shoi ni chon ti sual kan hlau ma thataka ti du na ru kan pu boka kan hlau lova kan za azo kan ni ti hin Emmanuel Adebayor chan Jose Mourinho wa chungchang hi asoi Arsenal team tana loin lan to German forward Lucas Podolski point to thar aron neya Kai Havertz chungchanga angai dan asoi Lucas Podolski chuan Arsenal team ina tun din huna anti sualian tak chu center forward pa ngai an nei lo hi ania Erling Haaland te Harry Kane kan ti ang chi te anga tlar malma ding top thei turang an nei lo hi anni Kai Havertz hi kan soi sel na sa thin ma ke chon soi sel na lai tur ka hre ve lo ani hi center forward pa ngai ani lova number 9 role play tur kan ti ang chi kha ani lo ani alo khel to thin na Leverkusen te kha han en taula tlar malama center forward pui turin ading thin na chu a that dan ber chu ani tun din muna ero a that dan berin Arsenal team hian an chhor lova center forward thatak leise anunga Kai Havertz in lo hnung dolta se an thale hin karinga ni ti in Lucas Podolski chuan asoi English Premier League club Manchester United lampoint an forward Anthony chu an chhuwa tange ya Spanish La Liga club Real Betis on season kalme katan an ho felta United team hian BBC Sport lamin atarlan dana Anthony lo hi eng mozat antum sak vedon ni tarlan ani nge kan hria theu in Anthony hi kumsang ni somni pathum April thahan United team hian pau million somriat pakhat point pathum sengin Ajax satroin an seng luta base ya phak lo dan chu pui takani United team tan heng game som ko paru khel maning goal som pani akhunga avir pup ti lo hi chu a that na han seitur atam lo hle United team amorima lo nu mun achang tam lo tial la Real Betis lama intoi thar turin an kaltir zuita anni Real Betis ina an senglu nu Anthony hi atong por khop maya media ten ankom na press conference ane masak bera Anthony chuan Spanish La Liga lama hen player ro pui tak le thatak an oma anni hi kaza anni amai ro chu heli ka hianin Anthony aron luta Anthony hun ain her chauve tran don ta anni United ta ka omlaya min tran tu khan min ui le don ti hi ka soilok duwa season chunhulama hianin he team hianin miro pui an seng luta ro pui takin he huna po hian khel katum dona United team lama ka khel pui te min tran tu te khan min la ui hle in karing tin Anthony chuan asoi Real Madrid team tana karto pa hat-trick siam to Kylian Mbappe point thu thar aron neya media ten ankom na season kalme ka top scorer ni itumem tia anzon na chu changin Mbappe chuan top scorer kan niangem ti zo na hi chan har satak ani ya ka chana diktak ero chu ka ngai poi mober ani lova ke malo po hi Vinicius Junior te Rodrigo te Jude Bellingham te po gol khung thei anom ve boka
ani ne na thataka tho ho hi kan thil tumber ani ya Real Madrid ro pui tak din kan tum don ani trophy thanem tak choi kan tum don na chumi tan chon Valladolid si thum fa in kan hneya goal kan tho cho te kha thil lomam tak ani ti in Mbappe chuan asoi Italian Serie A club Napoli lampoin Alejandro Garnacho chu senglu an tum ngei thuan puang chiang tange nge ya an club president Di Marzio chu media te ma ain lana Alejandro Garnacho chungchang an zone hi achang Di Marzio chuan karem ade yami le Alejandro Garnacho te hi senglu kan tum nge ya kan du ti hi kai point ka phalo ani theitop chen anni hi senglu kan tum zela anman asang lu tugero thil buai thlak tak ani ya hemi wang kan senglu lo pha mai thei ti in Di Marzio chuan asoi Talk Sport lamin atarlan dana English Premier League club Chelsea United le Arsenal tena senglu andu mai Benjamin Sesko chu achu arinom lo ta Talk Sport lamin atarlan dana chuanin RB Leipzig lam hian an forward kum somni pakhat mi hi zorlai ani lo thu an soi chianga ama du tu tetan be sei aum talo hle Liverpool lampoin antlar malam thom chak an tumna konga Algerian forward kum somni pahnia upa Anis Haji Musa chu senglu an tum thu tarlan aniya Dutch club Feyenoord team tana inlan mek Haji Musa mana hian in Liverpool hian Euro maktadoi som pani vel po sen anin huam ni tarlan anni Arsenal lampoin antlar malam thom chak an tumna konga El National News namin atarlan dana Nico Williams chu Athletic Club atanga senglu an tum thu tarlan aniya aman atan hian a release loss pau million somni pani chu the chu anin huam thu an soita January transfer kongka in hong mek emo nipui transfer kongka ain hon le vele Arsenal team hian ani hi senglu an tum tur thu an soi ole hati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel mi ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lum han tan min han lak pui le ula naktuk lama thungai nam tak te nen hule kan tum don ne